استعدتوا لرمضان ولا لسه؟ اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعودوا علينا كده هو جميعا ويبقى شهر سعيد على الجميع وخفيف علينا جميعا. النهارده هوريكم شويه حاجات جبتها علشان خاطر ازين البيت في رمضان، فهوريكم جبت ايه من تيمو. فهنبتدي بشويه اضاءات. بصوا ده شكله حلو، استنى افتحه كده. هي بتشتغل بالبطارية، حطيت لها 3 بطاريات. بصوا بتتعلق كده. ما تقولوليش مش جميل. طيب وجبت ايه كمان؟ بصوا ده عامل زي ال معرفش ديت ايه، وردة ولا شمس ولا ايه، ونجوم. بصوا بينور ازاي، شكله حلو قوي. ايه رأيكم؟ بصوا ده في اشكال كده اهوت وملون وجميل. بصوا شكله حلو قوي، ده برضه بالبطاريات، فهيبقى حلو ان هو يتعلق في اي حته. بصوا شكله جميل. شكله حلو قوي. في بقى كمان ده. بصوا بقى ده طبعا، ده لما هيتعلق بقى وينزل كده على الستاير وبتاع بقى وحركات، هيبقى شكله جميل. بصوا ده، بصوا برضو هحاول ان انا اعلقه، هوريكم طبعا كل دوت لما يتعلق هيبقى شكله عامل ازاي. جبت بقى ايه كمان؟ جبت مجات علشان خاطر رمضان، عشان الشاي بقى والعصير والقمر الدين بقى والخشاف والحاجات الدلع دي بقى. بصوا ده شكله حلو قوي. جبت كمان المجات دي هيت، بصوا شكلهم حلو قوي. بصوا ملونين كده اهوت، وكل واحده اشكال والوان بقى كده عشان خاطر نلون رمضان. جبت كمان الحله الجميله الحلوه الطقنططه دي هيت علشان خاطر الشوربه. بصوا شكلها حلو ازاي، بصوا غطاها حلو قوي علشان خاطر الشوربه. طبعا احنا عارفين الشوربه مهمه بالنسبه لنا قد ايه في رمضان. بصوا ده بقى، ده هيتعلق كده، شكله جميل. ايه رايكم؟ دول كمان جبتهم، هي معمولين من الورق كده بس بيتعلق علشان خاطر يعمل زي الايه الديكوريشن كده. حاجات بقى زي كده اهوت. لسه ده احنا قدامنا حاجات كتير. وجبت كمان ايه، الفوانيس ديت بتتركب، مش الفوانيس، هي ديت بتبقى عامله زي ال الجوامع او حاجه زي كده، الاشكال بتتعمل بتتركب من رمضان عشان خاطر تتحط يعني. وجبت بقى ايه زي دولت اللي هما البلالين اللي بتتنفخ علشان خاطر رمضان. بصوا ده عشان خاطر يبقى كبير، ده كبير قوي، يتنفخ على ساعتين قبل ما يتنفخ، يا لهوي. جبت ده كمان، دول مفارش كده اهوت علشان خاطر يتحط عليهم مكتوب عليهم رمضان مبارك، عشان خاطر يتحط عليهم بقى الاطباق وكده بقى، ولما نيجي نعمله عزومات بقى وحاجات بقى. حاولت ادور على مفرش الخياميه، لقيت يعني حاجه شبه الخياميه، لكن طلعت الخامه بتاعتها
اشبه للبطانيه. هفرش بطانيه على السرير، هفرش بطانيه على الترابيزه، بس هي شكلها حلوه. ممكن الواحد يفرشها على الكنبه مثلا ولا حاجه. فزعلت يعني صراحه لما لقيتها كده اهوت. ومسك الختام، ترى فانوس رمضان. انتوا مش متخيلين انا فرحت قد ايه لما لقيته. بصوا الحلاوه. طبعا مش زي بتاعنا، بس اي حاجه تفكرنا بالذكريات. دي بتتفتح من هنا كده، وبيبقى فيه شمعة من جوه. هولعها لكم كده. ولعتها لكم، ونقفل. ترى حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو، حل الكيس وادينا بقشيش لنروح ما نجيش يا حلو. اخيرا بصوا بتحط كده. هوريكم. عامله زي لمبه الجاز بتاعت زمان، نفس الفكره كده اهوت، بس ايه، حاجه على مودرن شويه. ايه رايكم؟ وجبت ايه كمان يا بنات؟ جبت ديت. بصوا ديت السبحه، بس مش السبحه الديجيتال اللي هي بتدوس عليها كده. ده بصوا استنى نفتحها. فتحتها. دي بتدوس عليها كده. بصوا كأنكم بتسبحوا بالظبط. ولما تحبوا ان انتوا تعيدوا من تاني بتدوسوا على الريسيت دهوت. فالفكرة شكلها عجبتني فجبتها. كله من تيمو. ودي كانت كل الحاجات اللي جبتها علشان خاطر الزينة بتاعت رمضان. يمكن الواحد يحس ان بحبة ألفة كده هو، بدل الغربة والوحدة اللي الواحد حاسس بيها هنا هو. فأتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا بالحاجات اللي انا جبتها، ورمضان كريم. مع السلامة.